Anyang laki din! Kasangsangpot mo pa ilang nga nagapudya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di baklama ng Gina. Ha? Mapanak man agpapukais. Mapangko ko masarungkaran ni Inday Inton malamkay. Sino nga inday ti ibagbagam? Ni manang, asino pa'y kumangay? Kaya kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo Anya? Ay namanang, nagpintas ni Inday. Magusto alaunay ti kinapintas na. Ay na, una yan. No iso siguro ti maasawa manang siya ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagadumanan nga imbagam. Ingkakit din agpapukis numapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagip ka nga umay dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkum kumaryanta, assuming. Si kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Baka pakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayan ko. Ay, saan pa'y makidi Ar magpailang. Apo, arman palagayam. Ngam kumari kun kunam kanya kon. Yan niya lakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Tapno malpasay. Tinagdigaws. Kalpasan na. Inaksarungkaran ni Inday. Kasla sure, tiawan ang bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan na ka magustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda mapimintas ka. Sika talaga. Amok nga wampay kayan ay mau, Inday. Isa mabalin siguro ti agaplay. Anya? Da magkiditimod ko bayoditak no bilang kasapulan. Agay hata talaga king ka Inday, sipod pay. Ay, Unay man, saan ka kumama asin na. Ay, iti sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpa amaklon naging gayta? Agurayak naging gat kanaw. Laki di iti uday. Kaya aklonin nakto Sapay lang ko mainday. My love! May sakamat? Itakala ang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit den? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar aramat gaya ni Paengkan ka? Wen? Pudno day ta? Ngam, jak kayat ni Paing? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. Umay agaram nga awan service na. What? Magmag na nga umay dito'y balay. Saan akas kinitakyo at da motor na? Kahit masawan, ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo't. Ni takyo ti kayat ko amang itulod kanyak no kasjay ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanyak. Anya? No may papan iti kinataar. Natarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatromabiain. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man. Bareng adda dita balayda.
Kayat mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, Nagbayag tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay, dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit deng. Saan ka nung matasikati kayat ni Inday, Paeng? Ha? Asino mo tinagkuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikati kayat na. Anya? Numapan mo ka nung amin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamutan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo ton at tsamba ka iti mula makamatis kat. Imposible asaan ka makagatang itilugan mo. Ay ka makagatang akamanang. Anya laki din. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Anya laki din. Anya? Aguray pa'y Manang Gina. Gumatangak to ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin ngam nakasakay kaki din itinwang mo. Papanam aya. Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngamnuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor ti service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakanyak. Nabnabsong na iya. Anya lagi din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maana na. Malay na kung nanang. Barang ada ni Inday di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnagna ka di nga imay dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kayat mo asawan. Nakagatang kamatan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga hindi tatawa. Tamakitam timparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya timparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklonam, Inday. Nga oray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaka. Anya? Isa pangasim ta, siyak ko mataklonam. Pangasim Ay, napan nagaram. Nuwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumduma mo ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. Nung Takyo, ket nakamiyo, nakasakay mo tinuwang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok dayja apaeng. Anya? Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak dayja apaeng.
Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga ken kuana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Wan, iso aman ipod ita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso a pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarik day takan ka inday, my loves. Yaw! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kan, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kon ija balay, agkapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ha? Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga adda ka, kat sardangan nakmatan. Ay, okay Agtung palak iti amin nga impagam, inday my love. Gumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangak. Mas daaw kayo pa'y lang gumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mo Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay kat nasaya at no kasta. Nakapili mo't laangan ni Inday kada kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo ti binatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Husto laang, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agat gatangag. Tarog yan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo, manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man ang awan nakastamanang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudnaw. Sino mo tinakamam ngay, may? Apaw, amo matan di ti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo kano, kat nakamiyo. Sika kano, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Anya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka, kasta? Ado ti babalasang dita, mabalin mo nga arman. Saan laang ani inday? Talaga kaya mada kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga man na mas pinilim na sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado ang maamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Seryoso ka iti bagbagam paeng? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw, kulay blaw. Apo, nagganasan nga no kasta. At danto man pakilugluganak ang aron. Ay kawin naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manin iti dahi tamanan. Ay na, nalipatan man ang tiimbagak idikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti daga. Isuan na bibit pa yung kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amo, kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine, puno dahi taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. Nadawaya na. Ang asanda? Sana all naka-Hilux paeng. Ha? Sana all nakagatangan itilugan na. Sa kwalugan dahi tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati naklon na niya nga inday, at ako man nasaya at hatid sundo na ita. Anya ka din dahi tang ibagbagam, Rogera. Adalang araw rin ita aking adda motor na. Saan nakanungar akayat, gaputanwang ti saksakayak, ama panagaram king kuana. Iso kano ti para parking ko itarubayan da, nagartidyo. Sana kla pabori ti dadya lalaki, no? Adayo mas lamang kang iso. Nagasat no iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksid iti kinagagad, kan kinataer mo, at dapayan pundar mo. Una yan ti kastoy. Rabiin, kan makatudtudo pa eh. Ngam adda tapay laang dito'y igit ti kalsada. Anyamatan, dito'y pailaang matawan babalay, tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bali. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw, takayo magkayam, inday kentakyaw. Paeng? Ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan. Naira na, mo dito yawan ti babalay. Mala, ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Hanang anong na itaw, Hilux. Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak agingga dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na, mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kaasi na kin, nakagata mo ito na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Isa di ingatan ko ba? Tamno adamam mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni Jinky Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan anong, ti mapang ko'y para parking, yarubayan da. Nakababay mo, Kung na mga nuy suntuki din, ti saan napangayat ang kanyak. Hilux kulay blaw. Kwa, mga no adda pa'y namnama tapaing. I-break ko ni Takyo para ken ka. Anya! Namnam! Unay ka mo. Tingay! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyung mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anya laki di. Nangalaman di puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa? Nga po lang amin dadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. Makapasan na ay. Naamukla ko makakabaalan gayam ni Paing ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paing. Iso asar tingamon. Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kwa na? Tapno lang ang sublit ti panagayat na ken ka.
Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Panungay kayat nakpay. In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka ati akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, dahito iti shampoo. Ang kagdigusan. Dahito'y laang ti ginatang mo. May sa asasye a sampo. Na, di ka pa'y madgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanen ang masapul ti sabon anabanglo? Jay bulanan to day ta shampoo. Ison ti isabon mo di tabagame. Anya, Kawang, nala, ang kagdigusan. Inutom day ta iyanay mo iti makadomingo. unay kamutin bakit? Sobramat day tan a panagtipid mo. Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo, tanangin na amin ang agagatangan. Iso ang masapul nga agtipid ta. Uray siyak mag, jay may sa asasye asyampo, makadomingo nga usaraw. Nyalaki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga iti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya, ay unay kamutin bakit? Adamat tinted ko apakitsindam. Saan kan nga agreklamo? No anya ti adda isaw. Nya mo ti kastuyan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga nga ti balunak. Kasta mo lang ugot ti kamute, kan may sa piraso at tuyaw. Anya, Duarupit apetchay. Gusto day to yan asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunin na inton biga. Nakipalingki ka maggaya. Un maray, ne, nagadumo day ta pinalingki mo. Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Wan mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Kan balunan matanan nila kay ko ama panagtrabaho. Aya, anya ngay dagita ginatgatang mo maray. Nateng, ikan, karne, kan itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Wen amare, masapul ang nasustansya ti ipakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kastamatan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo maray. Ay talaga akasta amare. Iso nga rod nga agtrabaho nila kay ko. Tapno adda igatang itimakan. Ganda daw mapaya ka sa pulan. Kat sika nga anya kay dita pinalingkim. Duarupet apetchay. Si daan mikin nila kay ko inton rabi. Di mabati, balunan nanto inton bigat. Anya? Day talang di pinalingkim? Wen mare, kasapulan tagtipid. Ne, apay masapul nga agtipid ka mare. Kat dudwa kayo mat ka ni pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na mare, no itaapanawan, kasapulan ti agtipid tanarigat ti biyag. Anya? Sige maray, umuna akong tagdardarasa. Sige mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mari Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Among bakay, masyarak ni pare Merto. Ngamay, may sa piraso tuyaw kang nagbasay nga ugot ti kamuti ti balon na iderda. Anya? Uy, masyarak na raw. Iso nga, impingaya ki ti balon ko. Kanya la kumakayat nga asitgan. Nga mamangan nung ibaga na aliklikligak.
Apay aya? Ay na, nagangdod sila. Kasla day tayo ulas anadulpoy. Hay nako, panyalaki di mo to. Anya? Unay ka taulas sa nadulputan. Uy, kas jay ti angot ni pare Merto. Kasla day tayo ulas asan analablabaan iti mano abuulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan amabainan. Mabalik makiday, bakit? Uray siyak. Nadlaw kumatday ta ni Marinora. Tanagra na kami ija palingki di agsapa. Sa bali ti angot na sika. Naangdud. Ne. Abay, kanya ti mapaspasama kalagi dyan nga kasawa. Amangan matdo tipidan amin ni Marinora. Ultimo sabon na pagdigos. Tapati si daan da kat tipidan na pay. Nya. Hay, anya laki di mo tan. Mangantan, nakaidasara ko. Anya nga iti sidaan ta bakit? Pichay. To'y talaan? Uwan. Unay kamutan. Pichay asin mo bulagat. Huh. Kaya't mo sama tamataya kong. Na, sasawang mo. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan na si mumulagat a pichay ti pasidam? Nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan na nga inudyak matay. Ay na nagadulaki din ayang ibagbagam. Katagbay sumat. Abay, pangit ipanamayatit itad ko asweldok. Tadi ka man lang makagatang itinaimas sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Uwan. Iso adikan sumanao. Mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na, Di ta ka man lang suron kon. na. Papanam ka rabain. Hoy, Mertaw! Mertaw! Na, di nakinkaskason ti salbag alalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram. Kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla aminan. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay, saan mo ay nga ititad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ko. Ay, dahi tapay ti may sa apakasarunak nanang. Tipidin na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati shampoo. Agasam, may salang asasyay ti gatangan na. Ay, iyanay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. It-itid kumat amin asweldok. Diyay la pagpletik amapan ka nagawid ti itid na. Ay, saan ada saya at ti kasta. Makan, kas kada sabon na pagdigos, tipidan na. Ay, diyak mo nanang. Kuna namat nga agur-urnong ka no. Iso ka sarita man. Mala, bayam tamapanak to yung balayo inton bigat ta kasarita. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano ang makapangan ka? Kat simumulagat apetchay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani makaluto ni tatang mo. Ay, nyalakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida anje asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti simumulagat apetchay. Adamot igatang na itinaima sa sidaan. Ngam di mat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak yan. Saan? Di mo kabkabilin di asawa. Sa pulo sa jak kinabkabil ni nanang mo. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Gusto, ni tatang mo, anak ko. Saan mo kabkabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasarita? Mala, agawid ka kitin tarabiin.
Alang arod, nanang. Katagyaman na kitimpa si Dayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti ipaspasida di asawak. Ay una yan di asawa. Ay di laki day. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang, kat na agyaman manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagango a bulong. Makapasulit ti kanayon nga agwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y paraangan niyo. Apay, Maray? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na, Maray, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakes ti agurnong mare? Ngamsan mat anasaya at no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, kan iti personal a gamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya? Nay, apay, nabangsitak, Maray? Ay, kwa mare, saan ka gumurugura Ngam, madipay ti payud mo. Nagangdud ka, mare. Anya? Ay, grabe kamit nga agsa umare. Anya laki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo madlaw alikliklikan da kadagiti gagayem ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siyak lang ti makaanus ken ka. Anya? Wen, mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno na banglo ka. Anya? Sige, mare. Panawan kan. Panunutam dyan bagak, Napanan tidang nga. Kuna maala no nabanglo. Anya laki din. Da kayo matgayam, nanang. Sumrag kayo, Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayaw, nagangdod. Kun uray si ka. Nagangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa. Grabe kayo mo, nanang. Katwan mo. Apay, di yo maangot ti bagyaw. Kandi kay mabain akas na ti angot yo. Nangro na ti asawam. Mapan agtrabaho an agangdod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta, talagaan ang dodak, nanang. Katwan, nya laki din. Apay, pangip-ipan am ti kwartayaw, takas taunay ti panagtipid mo. Kuha nanang, aguro-urno nga, ibang bangko. Ay, no kasta, puno di ko na ni Mari Meli, na ang dudak. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat iti igatang yo iti kanan niyo. Ganda duma ka sa pulan nyo diti balayaw. Anya ti Serbina nga agururnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam, niya lakit din. Ay, uwan nanang, ala, mabiit la ang tamang timpla ak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, adakan bagat. Nagbiit ka man. Wow, padyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Apay, natiangot na. Ay, Jack Mike explain. Nagangdawd. Among di ulas amano bulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki na. Apay, saan nagdaldalos ni Nura? Uray agdalos no nagangdod damot nga agasawa. Di maalyan di balay da. Tauray agdigos ako nada. No di damot agsabsabon. Di nagangdod dalata. Ayan niya laki din.
Ultimo baso da, nakalanlanit. Takasanaw, awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi nagagtrabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka naging ti kasapulan na. Nagbali na nakakaasa di anak ta ini ng asawa. Nagbalin pa yung ingang down. Yan yung laki na. Number lang mat dahi ti umawawag. Sino nga ta dayto? Ay, sung batak man lang. Hello? Hello, Maray. Interay mi dito ospital ni Pare Merto. Kalahatan na talimuda, Maray. Anya? Ay, sige pare, umayak. Sa dinong ospital? Apay, anyat na pasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idi kwan, nagsipngat-matan ti panagkitak. Idi makaputak. Adakmatan dito ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya, kahit anya nga iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan dak lang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapol ka no ang mga anak iti nasustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga. Umay kan lakay tamangan kan. Ha? Adobo a karnit baboy. Kan... Chapsoy ti sidaan ta bakit? Wen lakay. Manipod ita. Kanayunan anaimas ti sidaan ta. Saan akon nga agtipid. Tapno adda pamigsam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Gusto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman ak ta nakaamiris kan bakit? Umay ka man, taara kupon ka takadigdigos mo. Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupon itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas ide, akas taunay ti angdod mo. Kas kalaulis sa anadulpet. Agpada ta, uray matsika. Nagangdud ka idi. Ngam ita sa anun. No idi ket kasla ules anadulpet ti angot ta. Ita kasla ules akalaba with fabric conditioner. Sana da ka istagurnong. Ngam san mo't anasayaat ti sobra a panagtipay. Nangruna iti makan. Ken pang personal agamay. Ay anya laki dain. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Nasaya at nagranata, Vanji Balasan ka. Apay tata, aday bagayo. Dabagak la ko ma, no adapay ti madawat a mabalin na maimula apun ti sabaya. Ay hun tata, ado pa'y mat ijay bangkag may. Umay kayulat na ijay. Iso na lang tada kayon ti mangala. Tasaan mat amasangon nila kay ko. Wen, awan parikot iti dayta. Anya lakit dain, siya ko ti makambaw. Un tata, Kahit mabalinak nga ron amapan mangala, oray awan tao ijay. un atata, mapan kayulat ta. San abale, tayong pakada yung matan kanya. Hayagyaman akuna ay balas ang kao.
Anya ngay dahil imot yung nakakarga iti sakaw, tata. Ay ko, babasit na po unti sa babaraw. Ha? Dapan ko man dinawat iti bangkag na banje, nga gasawa. Kasta ka day. Di mapanyumutin imula iti bangkagyaw, tata. Ay man, bareng dumakal a dagaws. Tanabiit mo't a dumakal, kinagbunga ka ti saba. Ay wain, tata. Mabitlang ti saba. Anya ngay gayam asaba na kita, tata. At dalakatan, at damat dipig, akas laro pa pa yung kaaruba mi at chismusa. Ni tata mo, naangaw kayo talaga, tata. Ket puno umay, isulat ti paglaingan da, ti agchismis iti pada da at hao. Ay na yun, takas ladipig. Alaman nga ron, tata. Tayo naktuman mo, dumawat ka ni Banjay. Iti mabalin na maimula. Tadapay mo't mabalin na pagmulaan ni Jay Bangkag may. Ayun nasaya at day tabaraw. Agmula, tapno adda apitan. Katuan alakay, lakit di nagagat ka mapanagala iji bangkag dakat mapan ka. Wen ba kay? Mga anak lang na mapanak man ni Jay and the Banjay. Marang mabalin pa iti mapan dumawat. Wan kasayaatan amapan mo pa ipakada nga muna. Tapno awan makuna namat Wen ba kay? Nalawa pa'y aya, jibakante jibangkag amabalin na pagmulaan iti saba. Kitwain, nalawa pa yang. Uray mano asaba, mabaling. Ala, mangan ka nga rudan lakay. Tapno mapan ka ije kunam apapanam. Si kakit di matpare, may kapay lang dito'y balay. Di kalata nagdiretso ijay bangkag me. Si kakit di himot mare. Kasayatan latamot angay pakadak pa nga muna. Sa bagay matkit di Ang mga noy bagat ti makakita, nagtatakawak kung saan ko nga ipakada. Ay, si ka talaga. Mala mapan kalata mga la ijay bangkag mi iti imulam asaba. Ado pa'y mati saan nga inala ni Tata Bruno. Agmula kayong agpayso, kabayatan nga adda maimula, ken pagmulaan, tapno adda maururay a maapit to. Aywan maray, gusto dahi tangay baga. Pagmula, tapno at dapitay. Pale, naggapam ngay. Kasla nagdagsin dita imit mo ya. Ay na, ijay man bangkag da Banjay paray. Napanak na nga la iti mula ka po unti sa ba. Kastaya. Yung kamutin mga ala paray, ado pa iti mabaling nga imula. Sa pa'y lakatan da gijay. Iso ti kang inaana sa ba, uray sa dino a lugar. Masadutak lakid di pale. Anya kitag mula iti saba nagpudot ti dalang ti init. Paray, Ado tinaskan nga alamida kay balay mi pale. si kakit di mo't paray. Anos la ka di iti biyag. Agmula tapno at dapitay. Kastila da ita paray. Apay, san ayaan nalawag ti imbaga ken kapalds? Masadutak nga lod. Anya lakid di mitten. Unay mo tanday jay nga Anton? Ngam sa bagay, am mo ti tao day jay alalaki gaputi kinasadot na. Saan lang ani Anton ti sadot, bakay? Duwada nga agasawa. Ay wag, uray ni tiringkat na paklan mo't sadot day jay. Kitwan. Kitam no lumabas kay balay da. Agkaiwara basura da. Ngam nagmayat pa lang ti panagindayon da nga agasawa. Nairwam da na, itikas di abiyag da. Ibagbagak lang haro din ang papan mangala iti mula na asaba. Kabayatan nga dati libre ang maimula. Kasi pa lang ti sungba na. Katbay amon tinapatag kat nakamulakan iti sabay di bangkag. Ay wena, manulang abulan ti saba. Kit babalinan nga bunga. Dilata mapanagmula no mapanagmula. Apay nga min aya, masapul pa'y nga awisan na ka. Amumitin ni Palibaldo, pilang bayani, kundi siyang pitmitten Oho, adula amin nga muna mat. makamulmulamit iti saba. Oho! Nagpudot ti panawin niya. Bapan kakidin nga agal-ala iti punti saba amapan mo imula iti bangkag. Ulay awan
Ay, wan alakay. Anya aga po amapan agmula kas taunay ti bara ti panawan. Ay, ado ti mabalin nga imula saan lang asaba. Anya lakit din. Bay, mga sudat ti agmula. Total ket agbibisin daunay. Nagpada na kinitatablono. Nga ulay nagdagaang kundi mula na. Agin gagagit dakit di Ay, naku namon lakay. Agbibisin daunay. Wan lakay, kasta tinapan na imbagbaga da yati ring ijaan daminda. Agbibisin kayo kanuunay kini Tata Bruno. Salbag ki, day. Anya nga ti makagapaw, nga ibagada nga agbibisin kami. Gapo nga ta iti panagmula mi iti saba, nga oray nagdagaang ti panaway. Kasjay nga ta. Wan, dayta kano ti makagapo lakay. Unay dagijay nga agasawa. Awan lat na saya at nga ibagada. Uray na saya at kakadakwada. Ay, unay na ya. Nagsaya at ti imbaga ka mapanagala iti mula na. Ngam kasta pa lang tinapan na imbagbaga na dya tiring. No nagdakisak kumakas lakadakwada. Tutupak, dagijay nga agasawa. Bay amon ka dilakay. Awan tinasaya at nga ibunga ti panagibalas. Ay, sa bagay mo kit diya. Bay antalatan. Be kind to animals kunada nga ron. Anya lakit din. Ala, intakat manganan. Bay am dagita at tao. Iso ti katatao da. Ay, nagbiit at halaga ti panawan ang jabal daw. Uwin nga ron tata. Kasla kaano lang iti nagmula ta iti saba. Ngamita, adan ti mabalin nga apitin ta. Aywan adu ti sabak ang nagbunga. Oray siyak tata. Ay, nagragsak itirik na. Nagngina ti presyo ti saba ita, ijay envat. Agasam nga'y, 60 kada kilo ko naman. Uwin nga ron tata. Nakitak ti update ti presyo itay iti Facebook. Inton madamdama, bareng sumardang kito daw. Inakagpukan iti sabak. Isupay lang ti ilaho kita. Tasaan pa'y amabalin dagiti bunga ti mulak at araong. Ay, uwin na tata. Oray siyak may. Mapanak man agpukan inton madamdama. Sapay la ko ma, tagtalinaid anangina ti presyo iya invat. Tapno at daghanas ti panaglakaw, tata. Ay, salbag ka. Agar-aramid ka mat si ka, Anton. Kasanon nga, ino, ada nakakita kan kaan na pan nagpukan iti sabat yakin saba. At daya amit tinakakita kanya ket awan. Nagpigsa ti tudo. Iso ang masigurado nga awan nakakita kanyak. Ay, di mo pa ilang nga inuray arim mabi ay sakbay anapan ka. Talaga tiniram mat uray imal aldawan. Ha? Nakapukanak metlayang iti 5 apunti saba. At damit la mailakok ita iji-invat. Hey! Nangay na ti place ti lakatan itakit. 80 per kilo ko naman is. Anya? Ayos, ayos. Ala, aglisa ka. Tinakagbilok iti sako. Pangisakwak iti saba. Ipalugan ko kini kanul inton bigat. Tamapan agla ko dahil iti bunga ti sweet peas na iji-invat. Whoo! Yeah! Nakasala ka kalangalo diti pagkwartak. Ay, anyalakit din. Ay! Oh, tata. Api akas ta tila ngayaw. Awanan bain, no nga sino man tinapan nagpukan ni Timulak sa babal daw. Ha? Kaya't yung asawain, uray da kayo? Kit adamot nagpukan iti sa bayaw, tata? Agasaman, tanapukan ti talo apuaon. Sapay da jay kumatimapan kupukanan, da iso kumati ilakaw, ay gamawanan. Anya? Ay, kunaklaki din no siyak laang tinatakawan iti saba. Uray da kayo magayam. Adamot tinapukan na doa apuon kanyak, tata. Ay, ti awanan bain. No asino man da itang agtatakaw. Agmula kumabag. Tapno addapukanan na. Sa nakas diyang agpukan iti saan na mag-asaba. Ay, dahi tangarod, tata. Dilagbain mo no asino man da jay. Ha! Siyak ti pagpungpungtutan data. Ha!
Masigurado adi na magustuhan ko na tumay. Tata, Ay, nuwa sino man tinagtakaw iti sabak. Agadail ti mabagbagi na. Ha! Agletag ti patong na. Agraman ti kirid na. Kin marigata na makatak. Ha! Sana siya ti kaskastada. anya, Aywan! Podno ti ibagbaga ko na tumait. Ha! Makapasakit iti nakam. Uray kasta unay apudot ti panahon ni December. Nagmulak iti sama. Tapno adda ko maapitak ita. Ngam inunaan dakit den di agdatakaw. Salbag dakit day. Ha! kasanungay no pumayso dagita nga imbagayo, tata. Sapay napudot kayo ng agsasaw. Ay katawan bibiyang kao. Ganabunda ah. Nuwa sino man ti akin aramid. Ha! Salbag ko na tumay. Aywan mare, kasta timbaga ni Tata Bruno kinilakay ko. Anya? No asino man tinagpukan iti sabana, aggadil ka no ti mabagbagi na. Agraman ti ubot na. Ha? Oh, apay akasta ti reaction mo. Kasla addaan mo maipapan iti saba ni lakay ko, kun ti saba ni Tata Bruno anatakaw ah. Ay, si kakit di mat mare. Awan ti amok iti dayta ah. Siyempre, mas daawak mat ah. Taamok nga min ti panagsasao day dya alakay. Oh, adday ta. Amom madgayam. Amom anapodot ti dila na dayjay. No anyat imbaga na, ay mapasamak. Nang runa no nagdakkel ti basol ti nakabasol kan kwa na. Eh, wan mare. Amok dayta. Ay, nasayaat no kasta mare. Sapay la kuma, tano bilang man ta addaam mom, idanon mo kan kwa na dayta. Tapno mapanan agkidaw iti pamakawan iti nagtakawan na. Nalakit din ngamin a kinasadot nga agmula. Uray saan niya ibaga ni Mari tiring itay? Madlaw kulata madandanagan gapu iti imbagak lakay. Anya? Sa anak man na sigurado nga amo mo tanti ugali dagijay nga agasawa. Ay, woy, oray siya. Adamod laatap ko, no asino tinagpukan iti sabak. Kinsaban ni Tata Bruno. Narigat lang amin tagpababasol kay. Hay, sapay la kuma, tano pumayso man timbaga ni Tata Bruno. Sapay la kuma, ta saan ama palaluan ti panaggaddil ti mabagbagi kan ubat na. Anya saan nga iba kahit? Mapalalwan ki di kumaa. Tapno agnakam no asino man day tang agtatakaw. Anya? No nagsado danto mga aming agmula. Day talagpukan iti sabat yakin sabat ang mudang aramiday. Nyalaki din. Anya? Kasta ti bagbaga na di alakay Bruno. Bakit? Wan lakay. Isumatimbagan ni Dona itay. Anya? Ay nalakay. Makapadanag matsika. Kasanon ngay no pumaysot imbaga day dya alakay. Oho. Pati mo na di alakay Bruno. Nagadula ka nga muna. Lakay. Apay, saan ka kadi amadanagan iti kasdya nga imbaga na? Kasanon ngay no pumayso. Ay na, damag mun aya si Kateleng. Sa una laang rayjay. Saan naman pasamak? Anya laki din. Alaka din. Yang kaisagalat ti makan iya kusina ta, mga labitan. Mabisina kun bakit? Nagsapa ka matan anak karing lakay. Alas 2 pa lang iti parbangon ngam nakariin ka matan. Neko. Nagsakit mo tinta kwa. Anya ako ah. Mga angot ko dito. Mabagbagyak. Kasaladanan na bakit? Anya? Hun bakit? Nagsakit. Kasala nagadil nga ako paiso. Ay, daytan tikun ko na Anton. Daytan, pimayson timbaga ni Tata Bruno. Ano asino man tinangpukan iti sabana, aggadil ti mabagbagi na. Ha? Di mo kumamit ko na na husto ni Tata Bruno. Anay.
Kat, anya ngay nga rugti kayat mo nga ibagak, kat da ita nga rudan, pimayson. Hindi ko, nanay. Nagsakit. Lagsaliit may bakit. Nailaban pa yung tiubit ko. Bakit, nanay? Badya talaga. Anya? Pag-aasim, bakit? In ka bang kita itibulok ti bayabas dalasim? Ulan na sipkat pelayang. Ipabulik mo. Tayo suti pakakaskot ti gandal ko na nanay. Kunakon kat! Kunakon kat! Ha? Tatablo, no? Ha! Sika talaga tinagtakaw iti mula ka sa ba? Ha! Unay na kinasadot mo nga agmula si Canton. Tata. Anya ngay ita. Naggadilagad nga rod di mabagbagem. Kanti ubat mo. Ha! Anya lakit din. Pangasyo ko ma, tata. Pakawanin na ko ma. Kaliyak. Bayadak ti tinakaw ko kada kayo. Kita umanday ta, inamin mo mutlaang nga si ka tinagtakaw. Ay, hanya lakit din. Gapulang iti panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Isunay tanti makagapuno apay amagadgadil ka. Agbain ka. Ha! Aggagit ka gamin nga agmula ah. Salbag ka! Anya, matanday talangan paray. Nakasakang ka mo itamagmag na. Ay ako Ayo. Nagsakit namin ti maipit ngay, pare. Ay, sos, awan mon paray. Daytan ti ganabam iti inaramid mo, panagtakaw mo iti mula ti akin mula. Anya. Nagtakaw ka lang aroday. Inraman mo pa ilaang magyay tao ang nagpudot ti dila na. Apo maysaw, dagiti bagbaga na, nung makapungtot. Ay, anya nga ita, pare. Pagbabawyak ti inalamit ako, pare. Kaliyak, saanin ang maulit pa. Ay, kit nasayatan no kasta, pare. Numaminsan ba yung amin? Agmula, tapno adapitan. Sana kastaan, namayon lang ti mula takin mula. Nang runa no ti presyo, kit nangina. Ha? Correct me if I'm wrong, pare. Anya laki din. Magadgadil ka lang, gapo iti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Oh, palikaag. Itek kay pa dita silpon mo, inayan ina. Umanisim kamit. Sino ngay mati? Saan makaisam pare? Makasuldo matlaangan iti dolyares iti kabitan panoon. Ha? Apay, mano ayati earnings mo iti Facebook reels mo, pards. Oh, dakkel pare. No, i-convert iti Philippine peso, ay kat dakkel agatan pare. Ayo, nasaya at kadino kasta, pards. Ay, umdas apag negosyo no bilang laan. Kasta ka ni pards. Hay, nako. Naimbag ka pa, pare. Malaksid iti trabaho tayo. At dapat ti earnings mo iti Facebook. Ayo, anya lakit din. Kasya talaga ni pari kaag pare. Hindi pa ilang kasya yung tugali na. Una yan day akong palit ha. Amin mitin alumwal iti ngaywat na kat pasig pinapalanggod is. Kawan. Kasta una pa nang ipaspasikan na iti earnings na kano iti Facebook. Winol, di latang agulimak ya. Maulay daktil ti earnings na is. Daya ti pa nagulima na dahi jay kawamag. Amin na mabalin lang ipasikat iti kakadwa na. Ipasikat na doon. Ha?
Di pa nagkita na iti bagbagina. Iso lang tinalaing ka na tayo iti trabaho. Iso lang, tidakabailan lang agvlog. Sis, Iti Facebook. gusto ka pale. Apay, dagiti kakadwa tayo dito trabaho adad tuma. Kaso kumakin ni palilan to. Daktil mit lang ti makikita ni ti Facebook ya. Ngayon awan mit apulos ti mga nagtiyakan ko na plastog na. Ni parilando nga may, pare. Ada paruno na. Kumpara ka ni Kag. Abasig lang, nga palang gud tadaking gwa na. Ay nalakay, uray itay napanak gimatang iti sidaan iti tersena. Ni Kaag, ti pag-iistoryan dagiti marites ijay. Kasta ka di, bakit? Wala kay, ibagbagada nga uray kano saan dadamdamagan. Kat ibagbaga na dakkel kano ti earnings na iti Facebook. Anya, ay inayan pa sa. Kano napanapay kano inwarwaragawag ijay daya iti kalman. Una yan ni pali kaag aya. Hay nako, no apay met ama sapul na mapan ibagbaga ti tao ti kasta. Naskin pa ayamet. Amo matanda di akumpare lakay. Into lang na ti kinapasika na. Adun ti amok ako mitkita iti dalals iti Facebook. Ngim na pa kumbaba dalat tamet. Nila pali kaagman la ti pasikat akasta. Ay, kas itin ako na. Saan anakaskas daaw? Tay di pa'y lang, kat kas jayan ti ugali na. Amin apagtaudan ti kwarta na, kat ipasikat na. Anya laki, day. Oh, si kamot gayab ka. Anya ti gatangaw. Iko sa anak gumatang, nana. Kat anya nga road. Umutang kumagay, nana. Ha? Umutang. Anyat utangam. Awan nga minti, isidaan may, nana. Umutang nga mampailaang, iti may sa kilo agkar na eh. Kan 1/4, datay kwa, datay aba. Kan sinigang amay siya, kan duarupet nga ukra. Anya? Kewan, ayunan nyo mo ito na, iti doa balko atin niya pa. Naimbagla si daan ba, itong malaw. Ay, nagadumot ti utangam si kakaag. Nyalaki, day. Di kay ka di matanakan na. Kaya no, nagdakal ti earnings ko, iti Facebook. Dolyaris ko naman. What? Kaya na, apa man ang makasildo iti Facebook. Bayada ti utang ko kada kayo. Oray pa'y duble wano saan aki triple. Ala, yagyong ti utangan. Nyalaki itain. Ne, nagadumot tanday ta si daan nga inalam lakay. Ay kiuwan aba ka. Abay, kapoy. Imbagman ta pinautangan na kanina na ising. Kat nagrigat da ijay apagutangan. Bakit? Kapoy. Pinautangan na ka, ta imbaga nga men. Dubli ag ti bayad na. Apa man makasuldo ak iti Facebook. Anya? Kiuwan. Saan la aday taba ka? Imbaga pa triple no ka. Ay, si kakit di mat lakay. Mabalin mo mat yung umutang nga oray saan mo nga ibagati kasta. Nyalagi idin ayan ibagat. Saan nga agpautang da jay? No awanti maikari nga ibayad. Gusto man day tapan nang ipalpalastog mo iti dollars mo iti Facebook kaag. Siyak nga asawam ti mababain iti kasta nga aramidam. Bakit? Kapoy? Si kaki di ma. Saan ko nga ipalpalastog baka? Ibagbaga laang. Anya? Ala, in kaki di iluto da ito inutang ko asidaan ta. Tanay, mabisi na ka. Wala kay, kasta kano timbaga na kinina na ising idinapan imutang ijay tersena na. Anya, una yan at talaga radya apali kaag. Naku na napay kano nga raw.
ano saan adoble, triple no bayad. Makasweldo lang iti Facebook. Anya? Ay, anya lakit din. Unak lakit din no ni Dionisio lang tinang ibagan na iti kasta. Taulay pa gam ni na isang abakbakitan. Imbaga na ta kasta. Ha? Tapay ni Dionisio, lakay. Napanmit la imutang ijay. Ta imbaga na kano. Bayadan na iti doble. Apaman ang maalan na ti sweldo na iti Facebook. Ay, puuna yan. Sapay lang ko mga rod, ta umabot iti $100 na iti Facebook. Tapno umdas a pagbayad na iti utangan na. Sapay amin anak ko utangan na. Kat inkari na adoblay, wano triple iti panagbayad na. Anya laki day. Anya, kasta timbaga na kini Dionisio paray. Wen pale, napanakanukan ko na kat ibagbaga ng umutak iti kwarta. Into no agbayad kano ya, dublin na ta agsweldo ka ni ti Facebook. Paunangay! Kano gagapo na lang dyan ni pare ko buhay tayo. Ha? Uwang pare, napanigay. Umot-utang kano iti 3,000. Kas dami lang timbaga na. Dublin na, wano triple ti pa nagbayad na no bayaran na. Anya lakit din. Nagadumit yung tatawa ng ikalkalyan na ti masweldo na ti Facebook. Makapal nga ron pare. Ha? Apay pale, kaano nga tayo ti panagsweldo na ti Facebook? Nakuna na kanugan ni pare ko ba? Kalpasan lang ti duwalawas. Agsweldo mo lang ano. Kasta ka di pale. Nakat alaman no, matungpal na dagita ka inakakalkali na ti tatawa na kautangan na. Ano niya lakit din? Ammom kaag. Siya kun talaga ti mababain gapu kadagiti aramidam. Oh, bakit? Apay manan ba ka? Anya manan ti maasul ko ka? Nabanbanuga lang arudan anapan nagaramit iti kunti ko. Sa ita, agawin nak, kastaki din ti ipasungad mo. Ay na, mababain na kun kadagiti nakautangam si kalalaki. Oh, apay aya. Mabayara mo dagi jay apaman ang makasweldo ak iti Facebook. Ah, si kaki di mo, anya laki din. Kaanon tupay da itaaswildo? Ay naapo aya. Amin at tao dito'y lugar tayo, sikatin numero 1 a pagsasaritaan ti amin na suli. Ha? Naimbag kumamat no saan ka apasikat. Ah, anya laki din aya. Danag mon aya, Gina bakay. Nasuro lang ang makalawas ti urayan. Makasweldo ako ni ti Facebook. Uray kita am. Bayarak to amin ang nakautanga kung nagtuhuman. Anya? Bakit? Wala akong sinabi? Tingnan nila kantong pala ti karek, doble ti panagbayad ko kada kiti tataw nagutangak. Ay no, jak amukan kakaag. Ay, relax ka lang ka di bakit? Umada na ti panagsweldo. Oy, nasaya taymay ka, sika, kaag. Ha? Idi pa'y nabinsan nga daw apadpadaanan kakat. Pangaasim ko mo at agbayad kay ti utang mo. Anya laki iday, ninana mo, kaslasaan ko abayadan mo. Ha? Kat manon alawas ti utang mo dito tersenak. Di ka mo lang bayaran. Siyempre, nana, inton umay alawas, ti panagsweldo iti Facebook. Bayadak to ka ti utang ko kada kayo. Danag yun aya. Aniya? Kewan, iso nga imaya, ta umay ko kuma na yunan, pa iti utang ko kada kayo, nana. Aniya? Agnayon ka madan. Kat saan ka pa'y ngarod ang nakabayad? Nya lagi din.
siyempre, bayadan kayo Apa man magkasildo iti Facebook. Manumala ti utang ko kada kayo. Kumpara iti dollars ko iti Facebook. Una yan. Hay, ala, ibagam no anyat utangam. Pangaasim agbayad ka into no may alawas. Awanan, ti igatang ko iti lakaw. Nasaya at tadakan. Imay ni pare Junicio itay laang. Apay? Bakit? Anya umay na imbaga? Ne, anya pa'y laang tinamnamaam nga ibaga na ngay. Imay atap no agsinger iti utang mo kenkwana. Anya? Pangaasim tayong kabayadan. Masapul na matanti kwarta nga inutang mo. Anya lagi di mo ni pari Indonesia Kunam lama no saan abayaran mo? Intun lunes iti panagsweldo iti Facebook. Bayara mala raja kumpari ko. Amangan no isulaan ti saan napakaiturturugan man. Anya? Di mo makaururay ti awanan bain? Imbag alangarudan, apayarak apaman ang makasweldoa. Ngam, saan lang makaururay? Tauray la imay dito balay mo. Nagadumatan alablabidam si kalalaki. Sikat ti nakautang. Iso arumbang asikat ti agpakumbaba. Sika pa'y lang ti adaganas na asumanao. Salbag kamat. Anya lakit din kaag. Apay nga yung baka? Anya nga yan ti napasamak iti Facebook account ko. Apay akas na ti lang nga mabimangon. Kan apay si Facebook account mo nga ibagbagam. Ay sus, awanan baka? Anya nga awanan nga ibagbagam. Ija mo ito malukatan. Awan, nahak ti account ko baka? Anya? Nahak ti account mo? Uwan bakit? Awanan. Anya mo ito ti kastoy. Agsweldo ako man ito bigat. Una yan ti panakairan-ranana mo ito. Ay. Awanan. Kasano da ito buyan. Numuna ta. Nalipata pa yung password nga inkaabil ko. Makaam mo ka iti dayta. Parikot mo dayta. Awanan bibiyang koko naktumat. Anya? Anya, nahak ti account mo paray. Pari, awanan. Inaramid ko amin na kabalat ng jak maritrem. Ay, so, kasanuhay na paray. Jak ngarudan amo ti aramid pari. Kasanon dagiti nakautanga, no talaga aja akong malukatan ti account ko. O ti awanan ba ina-hacker? Awan mong paray. Unay na ito. Sabi ibagbagam sa mga intumbigat ko mati pa nagsweldo mo ti Facebook. Uun ko mapare, ang awanan. Jak amon pare. Unay ang paray. Daitan sa mo hindi naganap mo iti kinapasikat mo. Inyo lagi ide. Anya mo dahil nga ibagbaga mo pare. Daitan ti bunga dagiti kinapasika mo iti kalabos paray. Gapulang dadan na urnong mo adulyan si iti Facebook. Kastaw na pasikan mo. Anya nga ita. Si kaki di mo pare. Ay na paray. Puno ti bagbaga. Bunga na ita ti kinapasika mo. Kamet pare, itaman pa nga imay ka rito yung baray. Ay, wabaray. Mayak tadakayat ko nga ipakamugin ka. Ano rita pare? Di Facebook account ni pari ka. Nahak! Iso asa na makasweldo iti Facebook kita. Anya? Wamparay! Kano imay tayo di balay. Iso mati bagbagana. Jay, ti maghanap ti ka na pasikat na. Imbagak dahil taking buwan na pare.
Anya nga ito ko na napali. Ay, ganyan ay parang yawan na. Agwing-iming, pagking, mapanuno naman siguro na pangimbagag na dyan. Una yan. Gunggunan ako nakbanin. Kas tao na para paspasya ka tayo diya. Anya nga ita. Iso nga rin dahil tati ko nakmadlangin ko na paray. Ay, kasanon kay dagiti nakautangan na nga tapals. Dagiti kalkalin at dublyen na tibayad na no agbayad. Mawano na. Nahakang nga rin tiyang ka na dilugaw paray. Gunggunan ako nakbanin! Gunggunap! Papanampay lang lakay ka na rumabi ay. Mapanak man ni Jayan da pali ka agbakit. Ah, tanya pa lang timapan mo ibagakan ko na. Kasala sa anak akontin, tuno jak makasalita. Jak laki di makatulog no bilang laeng. Ha? Mapan ko la ibagakan ko na agun-guna na anahak ti account na. Anya? Wen bakit? Mapanak. Tapapan ko ibagaritakin ko na. Ay sus, agar aramid ka magtanilo. Ala, di ta kapela yang bakit? Agsubliak mit lang adakos. Oh, si kamayan pare. Wen pale. Imayak ta dalakit ko nga ibagakan ka parts. Anya mo day ta pare. Parts. Nadamag ko kami nga nahak kano ti account mo. Ay, un pare, puno day ta. Ha? Ay, Parts. Kahit ko lang nga umaibagakan ka agong kunam. Yes, agong kunam. Na, Day ta ti maganap ti pasikat akaskin ka. anya? Ha? Anya mo din pare. Anya ka din day ta nga ibagbagam? Udno, met. Kastaw na pasikat mo edi. Ngayon ita, nahakalakit nga ron, gungkunam. Day anya? talayang met kahit ko nga umaibagakan ka kahit Parts. Ah. Gungkunam, kunak manin. Ala, inakon Parts, gungkunam. Aday ta, amin akong parem, awan pa iti uray may sa amaasikan ka iti napasamak iti account mo. Ay, bakit? Gusto ti ko na ni pare Danilo ken ka. Day ta ti maganab mo iti kinapasikat mo. Salbag ka. Anya lagi din. Uray si ka nga bagay ko. Kasta mo iti bagbagam kanya. Ay wan! Gunggunam, kunakmatan Na- tanakitak no kasano ka nga agpasikat, idi nang rugi ka nga ag-earn iti Facebook. Ako namlan no sikan ti kalalaingan. Anya nga ita? Anya? Dahita ti leksyon ken ka. Nga awan, tinasayat nga ibunga tinalabas a kinapasikat. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.